Dobar dan i dobrodošli na kanal Ispunjen život i još jedno novo druženje. Danas pričamo ponovo o zaposlenju, o traženju posla i koliko je važno da nastupamo iz jakog resursnog stanja što smo započeli u prošlom videu. I ja sam vam obećala danas da ću svoj primjer, moje prvo traženje posla u Danskoj podijeliti sa vama. I priču želim da krenem sa jednim principom metodologije ličnog razvoja kojom se ja bavim, a to je ako može jedna osoba nešto da uradi i ti možeš da naučiš. Dakle, to je jedan princip koji je sjajan, koji je idealan i zaista zapišite ga na mali papir, zalijepite na frižider jer on može da vam promijeni život. Znači, ako jedna osoba može nešto da uradi, možeš i ti da uradiš i da naučiš. E sad, moj prvi posao je bio traženje nakon završene 2 godine ekonomske škole, jer u Danskoj se tako školuje, završimo 1. i 2. razred u školi i onda nam je potrebno 2 godine posla, pravog posla u firmi sa platom da bismo ostvarili iskustvo. U međuvremenu idemo na neke periode u školi kad dograđujemo svoje znanje. Na kraju je toga veliki maturski pismeni rad, usmeni i završavamo školu i dobijamo diplomu, znači administrativni radnik u mom slučaju. I ja sam tražila taj posao od aprila do septembra, početak oktobra, mnogo odbijenica, mnogo razočarenja, mnogo dana sa niskom energijom, mnogo dana sa visokom energijom. Uglavnom, ja sam svakodnevno posvećeno radila na tome. Moj cilj, moja vizija života je bila da završim tu školu, da dobijem svoju diplomu i da radim idealan posao koji je za mene bio ostvarivanje mog sna u tom momentu. I tako sam ja slala molbe i poslala sam u Danskoj isto, može da se pošalje molba, iako nema oglasa. Ja sam našla firmu, industrijska zona, Silkeborg, ovdje grad gdje ja živim. Znači, zanimljiva firma, prodaju motore za ove kancelarijske stolove, što se dižu i spuštaju i također bolnički kreveti, recimo sve ono znate u bolnici kad se diže i spušta krevet, kancelarijski stolovi u Danskoj svi već 20 godina imaju te motore, tako da je to firma Linak o kojoj ja sa ponosom pričam na sva usta, na sva zona gdje god stignem i u Danskoj i prijateljima svojim, jer tu sam imala fenomenalne 2 godine, sjajno iskustvo i zaista bilo je super. E sad, jednog petka, znači ja sam poslala molbu, ne znam koliko je dana prošlo i bio je petak, zvoni moj telefon, zove me administrativni direktor iz te firme i pita me da li mogu doći na razgovor. Pa kako ne mogu, ja sam kući, dijete ispratim ujutro u školu, znači tu sam, pišem molbe, tražim posao, nemam nikakvih obaveza, kako da ne mogu? Mogu danas, ja sam rekla odmah danas i to je poslije uvijek bila šala kad kažeš kad možeš doći na razgovor, danas. Tako da je to recimo isto jedan korak bio koji je njih, vjerujem, oduševio i poslije, kažem vam, te 2 godine uvijek su Kornelija, kad možeš doći na sastanak ili kad možeš da uradiš ovo nešto? Danas, jer ja sam rekla danas mogu doći, šta imam da čekam? Nemam posla, tu sam, kući sjedim. Tako da je to bio moj jedan spontani odgovor koji smo mi poslije koristili zaista, pa eto, sve to vrijeme koliko sam ja bila tu u toj firmi. I ne znam sad, šta sada, evo ovako. Nakon što sam ja bila u toj firmi mjesec i pol dana, ne mogu da se sjetim kojim povodom su došle lokalne novine da naprave sa mnom intervju. Novinar, fotograf i da se to snimi, uslika firma i ja i kako ide moja integracija, kako ide moj posao i tu u tom razgovoru se zapravo ispostavi da sam ja prvi stranac koji je ikada radio u firmi Linak. Znači, to je bilo 2000. godine, a u Silkeborg stranci su počeli da dolaze, da rade 70. Znači 1970. Znači 30 godina od kako su stranci došli u Silkeborg i počeli da dolaze i već se i druga generacija rađala u Silkeborgu, nijedan stranac, ni Balkanac, ni bilo koje drugi naroda nije bio u toj firmi. Dakle, to je još jedna jaka poruka zašto je sve moguće u inostranstvu i da zaista vjerujete u to. Da sam ja, recimo, pogledala spisak radnika, išla sa tom
sa tom temom, ok, nema tu stranaca, nema, nikad mene neće zaposliti, nema potrebe da tu šaljem molbu, znači ja nikada tu ne bi radila i imala takvo fenomenalno iskustvo. Dakle, sve je moguće u inostranstvu, vjerujte u to i koristite primjere ljudi živih koji su nešto doživjeli, iskusili i to zaista pamtite, koristite, učite iz tuđih iskustava. I evo neki dan smo slagali komodu i ja nađem novine iz tog vremena. Evo vidite, to je znači veliki bio intervju, to su velike novine. I ja sam tu, tada je to bio moja kontakt osoba u odjelu prodaje kada sam sjedila. I to je jedna fenomenalna uspomena. Ovo je nešto, stvarno toliko sam sretna što sam ovo sačuvala. I to je Kornelija i vidite, recimo ja nisam naglasila da se zovem Kornelija sa K, jer se ovdje Kornelija, Klaus, sva imena se pišu sa C. Dakle, ja nisam obratila pažnju i ovaj novinar kada je pisao intervju i tekst poslije stavio je moje ime sa C, da. Međutim, nema veze, to sam ja, znači, u oktobru 2000. godine, a u novembru sam napunila 30 godina. Znači, stranac 30 godina, treba mi plata, znači, a ne dajem punu vrijednost kao praktikant, naravno da ne mogu da ispunim kvotu kao i svi drugi radnici. Dakle, sve je moguće ukoliko vjerujete u to, ukoliko aktivno radite na tome, ukoliko posvećeno radite na tome. Tako da, eto, sada ste vidjeli moj primjer, sada ste čuli moje iskustvo, sada ste čuli moju priču i nadam se da će vam ovo koristiti, da će vam biti podrška i vama koji ste tek došli i vama koji ste možda već 10 godina, a još uvijek sumnjate, a još uvijek ne vjerujete, a još uvijek ne pokušavate iz nekih vaših razloga, možda ograničavajućih uvjerenja, strahova i nekih nepoznanica. Dakle, evo sada sa ovim mojim primjerom zaista se nadam da ćete preći iz jedne grupe ljudi koji ne vjeruju da je sve moguće, da ćete preći u onu grupu ljudi koja vjeruje da je sve moguće. Jer ljudi se dijele iz mnogo različitih, da kažem, tema i oblasti, a tako dijelimo na one koji vjeruju da je sve moguće i na one koji ne vjeruju da je sve moguće. Dakle, to je moje iskustvo, jedno sjajno, i tu sam provela predivan period, bila sam u administraciji, u marketing odjelu, zatim u prodaji, pa u odjelu ekonomije. Bila sam i na lageru 14 dana da vidim te stvari, te motore, dijelove, od čega se sve sastoji kada se šalju paketi. I tako da je to zaista bio jedan sjajan period u mom životu u jednoj fantastičnoj firmi. Dakle, nadam se da ćete iskoristiti iz ovog videa nešto što vama može biti podrška, što vam može biti osnaženje da krenete u potragu za poslom svojih snova. Da se ne osvrćete na svoje možda dosadašnje predrasude, uvjerenja, oslobodite svoje misli, svoj kao što smo u prošlom videu razgovarali, i krenite da tražite posao iz svojih snova. Ukoliko imate prijatelje, poznanike kojima bi ovaj video koristio i ukoliko ste i vi osjetili neku vrijednost, prijavite se na ovaj kanal, podijelite video i da se i dalje družimo i da pravimo jednu zajednicu koja će podržavati jedne druge, dijeliti iskustva, dijeliti primjere, jer je zaista meni uvijek koristilo kada vidim osobu, kada mi priča nešto i kada zaista nešto mogu da iskoristim i da primijenim u svom životu. Jer ponekada, kada smo u nekom problemu, u nekoj situaciji izazovnoj, zaista je teško da sagledamo neku širu sliku. Mi smo u svom uvjerenju, mi vjerujemo da je to tako i teško je da izađemo iz tog kalupa. Zato sada, kroz recimo ovaj video, možete da sagledate sliku sa jednog višeg nivoa i jednu širu sliku. Šta sve ljudi rade, šta sve ljudi dožive, šta sve ljudi ostvare i šta ljudi postignu. Znači, sa te perspektive i kad imamo tu širu sliku, iskustva drugih ljudi, primjere drugih ljudi, život postaje mnogo lakši, mi postajemo hrabriji, mi postajemo snažniji i
idemo sigurnim koracima ka svojim ciljevima. Hvala vam na odvojenom vremenu, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim vama korisnim temama. Prijedloge, komentare pišite ispod i radujem se našem sljedećem druženju. Ćao!